o feletse go mošomong wa gola ka nako yeo COVID-19 e beng e ja letsogo sentsokela ka nako yeo ke ge mosadi wa gagwe a sa tswa go belega. I was a cleaner. I used to do the dishes and floors. Ge a sena go kwa ka mathata a gagwe moagišane o mo thušitše ka go abelana le yena Wi-Fi gore a kgone go tšwela pele go boga mananeo a go paka go internet. Ke ge Tsopo a tla thoma go paka. My first cake, it was a disaster. So from that time, when Steph was connected, I started baking muffins and scones. Then I started posting on my WhatsApp status, muffins for sale, and my neighbors started ordering those cakes. Tsopo le boga bagwera ba gagwe ba ileng ba posta mošomo wa gagwe go marangrang a dikgokagano. Diotara tša dikheke tša thoma go tsena ka mmetela. Bjale bothata jwa gagwe jo boswa ke go kgaoga ga motlakase. 15 minutes, cake is in the oven, then load shedding comes. I had to throw that. So load shedding is a big challenge for me. Tsopo bjale o nyaka go boloka tšhelete e lekanego gore a kgone go bula lepaka.